Tiġrijiet ta' ftit sekondi biżwiemel f'dawra madwar 3 tibtiet forma ta' trianglu, l-aktar popolari fl-istat Amerikan ta' Texas, se jsiru fil-Golden Buckle International, avveniment internazzjonali annwali li din is-sena se jsir f'Malta. The Golden Buckle ser jiġbor fih madwar 200 żiemel Ewropew b'ħut minnhom titli ta' rebħ u l-fuq minn 100 rikkieb mill-Ewropa u l-Amerika. F'konferenza tal-aħbarijiet ħabru id-dettalji ta' dan l-avveniment mifrux fuq 4 ijiem li matulhom ser isiru numru ta' tiġrijiet ta' żwiemel f'kategoriji diversi fosthom anke ta' tfal. This for me was the proof that the Maltese population and the Maltese people want this event in Malta. So we are bringing 200 horses from Europe, England, Belgium, France, Italy the most, also from Poland, that is a very long trip. And then we have the 8 best riders from US, including the world champion men and the world champion women. Bejn 13 u 16 ta' Ottubru l-MFCC f'Saqali ser jinbidel f'arena li ser tilqa' fija dan l-isport popolari ta' żwiemel li f'Malta huwa fost l-aktar sport segwit. Biżejjed ngħid li f'Malta forsi mhux kulħadd jaf però l-isport ta' żwiemel huwa t-tieni l-aktar segwit wara l-futbol. Allura interessanti ħafna li din l-awtorità li qed tagħmel hija li apparti li teduka u toffri opportunitajiet ukoll lill-atleti barra minn Malta, hija wkoll qed tattira avvenimenti wkoll lejn Malta. Dan l-avveniment se jixxandar mod dirett fuq l-istazzjonijiet tal-Istati Uniti, Awstraljani u anke fl-Amerika Latina b'segwaċi mistennija jaqbżu l-miljun ruħ. Għalhekk din se tkun vetrina għal pajjiżna f'kontinenti li lin mill-Ewropa. U allura ser tkun qegħdin jarawha anke jekk ma jiġux ġewwa pajjiżna, nies barra minn Malta li kapaċi mbagħad jitħajru jiġu ġewwa pajjiżna. Nkun qegħdin inkabru t-turiżmu mhux biss mill-Ewropa, imma nkun qegħdin inkabru t-turiżmu anke minn dawn il-kontinenti l-oħrajn fejn dan l-isport huwa popolari ħafna. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo qal li t-turiżmu sportiv huwa niċċa importanti li jista' jkompli jgħin għal irkupru turistiku wara l-effetti tal-pandemija fil-waqt li l-isport jattira livell għoli ta' turiżmu. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Isport Clifton Grima semma l-investiment li qed isir mill-Gvern fil-faċilitajiet tal-isport ta' żwiemel f'Malta.